Camere baro bella camere teo callamo camere baro bella camere teo callamo camere baro bella camere baro bella camere teo tana kire kure tiriyo kire kurini tana kire kure diriba ni teo callamo camere baro bella camere teo bella Pero so lutsua wonore ni nenke wantier matine man ka won motie i Africa to twale i Uganda. Kaput piny pat kama wono tie ni ning o wek wangeo gwa nyo de migi kidiku nyo fut gwak tie di cheng onyo dong gwak ruya wek wanyang bene ana jolo in ala did ben tiene dakto furatie ka kanyo ni rit kuna tiga chung pika kao mera Jimmy mafut jam mukene timo mako wiye dong lutua kit macheng jui wono ngeo kere wan i kakany kawati chi andek duju itar paluo wakilu lok mabejo man lok mano konyo kaka mamegwa chalo wan luo chalo wan chuli mano watie dong lutua lok ma wakelo wachako ki chabet mokati man lok me Dongo Lobo chitini fudwa tiga mete kuno wabineno vre kakamudong chi no wakono wadonyo bene inoni panelist bene binywak kone chidong la bon bala chawa weka chakelo panelist kachele chel kinena matini dong pedong abiter mabo tutwal weka chak kidano maono dong uri bene ma peoneno pekar malach man ladit doctor Caesar that man doctor afoy tutwal doctor chai ana foy tutwal mor panel is weng afoy matek tutwal afoy neno in ana foy neno bene afoy bene luba pi kero chingme ni chao ikom in ana foy lege weng madano mi wego afoy tutwal doctor onene koma Ofoye luba dong bene oye wera lo kina manak kona kelo la mera mayang ono ri kong ber pere pikarma mananak chi dong entie botwa kakany chabet mo karne bene eno berutie man la mera chelle ken lo nyeni Joyce ma dugu makit ma nen professor wajani dugu mo roj ma petoto nene net afoye tutwal Apoyo ritual di ben, apoyo me jolo ani program metin afoye mo ma ini kera dugu kera ki Malta kuno ni mero wanyang piani mo ka ni ko biro kanyo tio madit ngaro miro mo ka ni ko dugu pe madit tutwal apoyo ritual me kera ben kin panelist apoyo panelist duju weng apoyo lukaka duju makoni gibi joining wan me nywa ka kirme gwa pajo kwede apoyo be kada tugi wato la dit professor mabene endong tio botwa kakany professor ajoli matek tutwal be anapoyo tutwal anapoyo dan dichu magiti winyawage kabir mapapat ama poyo bene dan ma pol kare wanga ginero ni miro ginen program makuman dok bene gen gi chonyut tam gi man peretak tutwal ma wan mo poyo un dichu poyo bene panelist dichu ma tin bubini wango be kinmo professor wajani man wang ogi kome kada ka taw ni nir mo kong uluto ki biberu ki wang o mano ma mboko ka kany ma yine nene tar paluo chi mogo ka to dong nye bi konyo ki pat ni piane no yubo wang o ma migi ki dikali kenyo chi karo screen ka ne ro neno waye ero wandong en ma cho wano mo do tiga ka en am for my tech professor kelu pat ni bene atawi professor Berka kita won cheng jungi nena kere man trademark ma mega eredong enen kamera professor inni mo ne chaka maraya ki utok pe wi dan perwenyo kidi maraya wai dong aker mer ni pianara anati long sighted wai chidong gena chochok dong panar ma pe twal chidong america gi maraya
Very well. Anero screen laptop ama be. Very well. Amira wat bene la mer kama len kama eno kane ye man Christine. En Itini ni ramoy. atima be dida atima pora atima mul. Anda tor mot ki kan mot bot down weng matika nano show ni tim. Mako bir pin ka punye lok matin ma pier tek. Man lok atio ma tek Uganda kuja now down tika joka ki lori guri. Awini lori awini lori ni utio redieta awini lori utio Oh yes, so for my tech to 12. Yes, so one karo look me apia tine pira kadong ti to yama wen ti ra ma ti bottle kujani gibi beru kwela ra bi ti anto bino tia ka chamu wichere ti ka dando to yama wen ti dong le be ka beru di daw pere ko ti mier wato anda chalo mot afo jomo bino ka winyo nyak lok matini. Thank you. Pocho 12 bori la mera. Kidong bere uye bere a jol a ngara chel ma bene tiken wakakany man lemego Robina. Ma en fruit donya ma kirka ne leba luno ke wani prudar mwanda ka woni en. Woni. Kwende. Amor Revina. Robina. Konero bene. Foi de 12. Foi bino foi yate man mak ti be vai ke bien kan ka fuin ki binyo pan be. Foi matek. Uye bedong man ke war madit ana kel men rot kakany men rot man gogores. Ana foi un wen. Magamo mami. Magamo. More. Un wen amor ti ka len wa ko don kon fuñ mo pipiro wa win bene ke tamir bu don ke lobo wa ko wa winyo ko po to la mor un wen amor dakta fo gin ka dugo ba Ana foi bene. A foi lege o tutual. Professor pude ticket wado medigi gwak wado ko fuñ Ane chara chok ruenyo Apoyo chok ruenyo. Okay, wapoyo tutwal wapoyo Be wanapoyo be. wapoyo be me konyo ko miyo Be. Okay. Rosalva yua ma watikere ka enini en oter lok mamwal botwa kun kire ka oneno do yuyu ya gikne lok no ku ma total ma no ben pengole ti ko bir wan mer wa do ngema wala ka dan lo en indi lo jem e ko ni tuju bieno nyano comme lok ma ke way dans lo be e like ento e botwa kaka ini Acholi onyo ko malo me Uganda kaka adong ki neno mamigi neno chale wachi tika dwak wachen tika nyon way ngom angin mo kanede gudu an kitung bara kita neno kere ba na lok pilok me kam be way kam me be mwaka malaj o wero ni luteno makumbe de kinywalo gi ko iket kong ni kinywalo gi kere ki 5 years before kam mago cher magiteno ke man ma kinywalo kam combine jone ne komongiti adults jone enuni gitie ki kit culture gi me kam me mapat ki ma anadon ke yene so there is what I would call in English ni generational gap o wero ni winye kinde all kide young bere pengo wan ka wai ne wadok chen ka kelo en wera chuli teke hard work timo ngo
era ye jo manien ne ginero as a the opposite gimero cham choro gimo nung chena chamo tin ni jok dok just now not even tomorrow with man ya tik kuma ka nung gimo ni pere eno mio ni inoni kombere lara ngom o kero wak dog oto pengo inoni o mego tigari mena la mena mo nyal mere ti gangi en ner ni no ka twer mi orbet pere en ben pebe no ngom o no ngo o wero ni kirki wa lumegi mo mudu ki lum kilo terne kombere ni pekiti ngom pekiti ka mo giti ka lagata o wero ni kombere watiki luter maduanda magiti ki luongi ni street children ko taman manin nere wan wati kere ni nere ni la nyuru gwago ien la ten pingo tamani ien dere be lake gware ni don kombeti pe wati kilu dan muti kuma wanogi komberi gitiga begging on the street eno ni pe culture pa Acholi. So to me that is the biggest barrier ma kompetitie kiet me lako wik pa joma nyen anywhere go jak neno ni lonyo tie kere ki ngoma ti ma do dong bot gini dok lonyo tie ki hard work dok meta ni mer in bed very honest ka timo tichi wa roba bene o gom ki jane kumi in no jema eno ni da ko pero lo tem ni kong mo ko ben wan ngeyo culture wa pegi ngeyo kai cha ko teto en jim manera time chon gi nero cha tuan la wu ki no ni jumo kana ma don wi gi ne o cha gi wati ni gena chan gena yang gi wati we ze eno ni dong mwako marache pa ngeyo kama jai ti ba ki ye lo tem wani man neo cha en dok plan panga ki mo ko ka ber ka kweto ne mataka penyo ne cha no en golien wa en to makane go warbe ki kuri jay mago perdi lum kono o weko ni jay ko beto nya lo te ano pole weng don ko be giti drug addicts madong pegro mate mo gemo ke charo en ngomo ka yin la nyuri kwer gi ne obe ti dong ki charo ngome ke bien ke wi ke pere ne bajaj maja en yo mara ma a go bachel onero wa wana pian wona dek ni e chat ngom me wel bajaj mono fut ki yero tia nena ngwe kese sa ni duong madolo o wero ni lo diro ke kome ke no do wa ni la ten lui ni ning anen do japenyo ka geti ka bako dogi pelok palo ten a waji la dit la ten lui ni ning la tin mi nywal ni chaani dong pelo ten ya ginere gi tuele ngom dir dong jong giling wa go tem gina igi mero lu dir dong lego ni kato kwanya wa yue ke pero ne this is the condition ma wa waji ni wati identity crisis kila kure en maraj dong bere ka ono ne da pu leadership mo ma chal chone tiono be ngo ngene ane ba ke wani en no lu dara giti ki leadership ma be atira anda doy kar ma kere ke chiefdoms no don ki abolishing of by colonial government en to kara chira no tikila lu diru wi kara gi mage joro danom jor pen blok gi kate waki kit ma mier ke ko kere kara en ko be leadership atika nane in general ke kerni cultural leaders political leaders make ake ya Acholi taman mani wa bet ka chiel unity perekenge ngat joman mete team work ngeye ko anaya tiege anaya that is the biggest problem. So without leadership coupled with this generational gap wapere eno miati nene watika lola o moto wana wen wachitum de kot monene o werne ka tamo ka maturi lor manni lo chana mage pere chupa ni bendong pedak lo ta dong ba ka cha ko luto en pengo lepe ano ne o karo wati stage ano ne wati ka yele mere machalo elders meneno ngoma miero ke tim chi wanote tekati pe en la kuri ko gen ma ne aneno daro tiga yele chal diro ada la tunugi matiki loke kaka wado to pajo luone to pajo pa Acholi doro pajo watimoni ning cha weng tiga loko no choy maga choy ma chalo concept o biro sharing ke one elders o sharing wa ke ludiro ruri kaka ene o sharing ke everybody ma mero winyo lokane pingo tiga neno kira tiga neno ni wapere watiga charo kamara ni watiga wano you are ngom doro pajo chedo we ni ki all these different levels of leadership petit mama le watini en yed gan way komge
Kachalo de traditionally totally compromise. Ming nes mogo maketimo ko. E winyo go kichwalo petition board government but wamete chulwa limia bin monthly. Leaders ba eno ni gelu lo we winyo. Kare chama wo debt claimant tika ka leko chen. Ke ye ni mi 50 billion ko. Ke Acholi ke lao ke taiso ke nga. Man ruedi me Acholi batte kere church. Ni wa mer ni 5 billion from China ni kong surely Bernard surely that is anatika quoting gin mukata wa ma walo yebe wa ita is the quality of the traditional leaders we have. Nyingi karo ma waja ne ke balo yen wane enne nyingo karo we logging nyingo karo ka luongo ka chato ngom gene kom gi chato ngom gene kom gi jomo ka mai ngom pa subjects gi ngom pa mon to pa nga mo kana ke ma we but mo kan. That is the quality of people we have. So dak pa ka we wan nen tela mo manera wit guti mo yan pa go kwang ne o dak pedo wa tika bakke ne ano gi dong ben pere kom gi gen ti ko ne dara petika wa ki waro nga ka ore ti jomo kana chiel mago ma ka gi lu ton jomo kana ti bad de yu pege wa bi mageti ka tin mabe ga ge do ka ge ber gi ti na ne ti leading gen mabe and to the vice majority pere do kong mani wan yang gi ber ka ge no weng igi bepoke ti jomo kana mape o ko meeting ka ke wo parwedi ti am dong gitar wa ka ko. So this is the leadership maromo ko nyi jo en magya ke yar ni mel dong wana po le weng dong gena igi ko bede gena ye gitiga linking up ke suru investors ke daro matika yako ngam wani pingo ge mera fuda ki botgi. That is a fact ki the other leadership matini. So okay, the leadership crisis is another thing. I don't is so much of a barrier progress. Mapo wangiu ngo ko mamiro time. Karmo kana wan jumo kana wa berka proposing ni. Ali dong kwa wa mero ko po wa mero dong wa to leader ko leadership mano ke rip. Watinga nano ni mero ka no ke rama yero da ma putiki chuin pataka. Ki wek gen dong kong gotel kaka. Not a single institution, but just a collection of people. The criteria me yerga ye chuin ma kere pekara. Ki record magian giti kere. Blur chengi maji. Gian bena gunyu ana odong. Ki ye la ku jone anone. Cha ne no bilka responding to lokok to ni atone. That is to me is a solution. Men no a committee, call a council of Danomo, my people of integrity. Put get here bag, knock and to get here. Put no bene, my bene get par picara, my get bepenano chalo anne. Where he one man can make a querma water actually. Where one man kirki don't kirki cham the muka cotony. Waromo kataki you back mama, what merny in you. Ma Acholi guka pere ge merni mermier ko kwangi kere ki pe pingo we have got a specific map padano moi this specificity what ge bo rom ber ni wageni ke program magi kelo chala PRDP ki kelo not even to people who suffer in Uganda ki spreading with your way akwere cha 55 district municipalities ka kwema yende tiga concentrating ye okonyanga and the priority was different. Priority was about hardware, water, road, health centers, schools, living the software. Ma eye o me oni jo me rocho wichi. Pengoni nobody actually there's no clear government program mukatini mer pilong madara komngo psychosocial support rocho wich. Nano nene dano go dealing with the emotion, ki grievances with the NGOs. Ayego berka bakaye. Chidong NGOs paramati everything. The NGOs must help the government, but
substitute the government. And Mati and Dion Ben, Polkar Kawabira was reflecting. And what you see, we should not do things, but no one was substituting government. That is the obligation. The country belongs to them and get down in it is their responsibility. Me you put men know all sorts of things. Welfare, so we should not substitute in a level. We should be working in partnership with them, and we should be complementing but not look me with government priority in our way. And don't the worst thing. En lo kakao in ma te watch again. Giti America nano kid me yak or kill lonyo moke can. Kan en madong chanane, pengone what taking ngom or bell no ma bear, macombe polo don petaba. What taking minerals all over the place. One more. More when the in carbon were berga danga ye were radio mega. One ying me watching any more tien wire district come to a piano and to only benetican. Kilu either Abatine region or something of the kind. And me watch on any money ba the district any magluang yingwa pere. Kit give more can ma wati ganana ko money pay and yet one any money the biggest reserve ake bot. Kwa mall get a docket and Nile share bulisaya. Kwa chero kwena kama gitira tichene wan punge wadonke chata kanba. Wadonke chata. Ena yima waneno. So all our resources petika konyo wow gem mawati and to down tika top because down tika lar and those resources. So those are our major problem. And atamone ano duju di wo wa di ching pang yo kit meda e. Atamone kita yen long tine wa no wa lock ba. And gen joma winyon dongo kat initiative mo kan. We are running out of ideas here. We are running out of ideas. Pengoni wa temo berani wa cho program machalo elders. And a unique program mamiero kiti kere lo ba choli wa cho eba wa no lo tena choli. Ma wa cho and actually development initiative. Pro gene aloni tie ma bena ki one ki bi financing ko be local lingit dakit tu dong ki gen na pat gen ma tu kene dong pat ba mo kan dong mo en ma ching chai na ki yele ye bor to no gine ma dong gen na pat ma dong ben wan po nge ka mo a ki ye ma dok mero ni community o mi ngom gero ki sabe ngoro ki wa ni in their name and they should be leasing to some foreigners che no ngomi wa leasing ne wa mi ngom ki ga men ya chwa ran tape que me fo mara mama na chule district yo meo kombedeni kwa forte kwa mara di apange mara ne from 48 initial acres make meo kombedi ki spreading to over 105 o cher dongo e para ba mara waganga ile nek di ko wa ile nek ti dog e pige and the miro ha ka putte nya penya Look at the tech to 12. Again, I won't move better. Mado o litu en dong tipi kadu chate ngom mati ateme wan pur wa baka yenen penelo Very tell to look to make a meat. Ma bene pe watamani umir gik bene ramulo kay tika lokere angene wuru winyi lok ma mego loko tutwale e chak ma mumaro ira dong ma tek tutwale e chakine ene that generational gap apara iken no tiano kilo diro kumbiri eni dong inero kapegi mo kapedakro ba ko nyuwa ko nya ba mami chine chali mo rawuni une chalo bi gari pet pa hoto watodo wati pet do bi gak en pet kama en lo tiano mo be ko nyumo pefe ya kama ka par yo gi ya cho wengi dugulo tiano kombiri ke ne mon ma chale gi mai echede wengi tikilo tiano ko ma to ye chukcha ya waro katimo ngome cholo lo tiano ne ma ke luone ba jar ka la bare ki char kita wuju dar wol ko ke char ni jar kan la bare
no bege kuma tiga kato auto ba pengo ma chore ne pege mer responsibility chige de ni jar kan la bare ni pe obien chi dong ina ro ko ya la ten eno ni ma mi na be penge wa wona lo ten ene kitiga nyal gi out of defilement out of rep mete ki ma mago ake lumi wange kon bago ake ye irieme tero kwene. We must know how to deal with those unique problems and to pay what ni pego okere bar an pa mero ga kwa jela bare ni wa bichero kwene and that we are sitting on a time bomb pengo kombere watiga denying them land rights ba pe wa mer ni ko donye kono gitiga la ka di town ke men giba men ge mere being and be gitiga nyal gere daily lo tian ke chor and but one ci dong in bene pero mo kwer ne pengone wane ene pero ne la ten kato yele ni wa ku ke wa tim ngo wa ko so that is the type of situation ma wati komber wati children ma father ki po ngeyo and man mo do ke lume da ke gum maraje for a long time no pege tiga men gi bere wa national pengo ke mer ne in order to give them the national ID mer parental parent mer ke nge. So I win ne kombere change abera loki the issue of identity. So I better loki prime minister make kal kwar cho wachini don gen ben gitiga loki ma tak chinen chalo gitiga yoko ne pengo ke wachini kiri. Yeah, I think of freezing, huh? Nen chalti frozen though. Yeah, nentialo. Amber Nature what the Ben adopted frozen. Looks like the Ben man kono no gwa maji ta, huh? Yeah. You don't come mad and you married. You come down mete kang dong Yeah, professor. Yes, anatamani wan gine atamir wa meta nyim anatamani wan wa wingu lok pa megu so far ma lok ma be ikom jami ma pol chido atamani mano wak watika koro gi medugi yamo atamani kong miro wanen kong wanen kong lok ma megu lok ni lok ma beri kam kingo ma beri kam okelo chwin ma beri kam okelo ki ilok me leadership crisis mamatie at so many levels, not only both politicians but very both ludero traditional leaders and so on. Chi atamani en igini kong no mirwa watimu kong wacha kunyamo ne kong mano waworgi kor di ben ka bidugi yamo. Chipange kwene matindo miera chak kwene. Doctor maybe ini ramo bino gwa iko megogi gwa la chen gwa no tije mo ma ini nero iporo gi ngo ma yam titime ma ini ramo tiro waye gikelo wiwa menero ne in new perspectives. Apoy atwer gamne ento emir mego ko chakon ko. Okay, kakare. Yeah, okay. Ana foi de twal panelists ani tin powers Mrs. Ma about the Ben the power is off. Yeah. Yeah. Ana foi twal me na kare. Sabel mokaro. Pe bino piano no na ti odiat. Sidong apoy lewu apoy bene mot ma uchwalo teach for dakta kuma waromo be well ana tina du gang ati winya ma be yeah ka chakong ni an apoy kum megu rosalba ato loa wa ma entio makerne ni ana doni 1976. That was my first year. I only know Dong N was her final year.
Yeah, Chidong Makere, bigger cities, not as big. Well, our paths cross by ma Aponi Abichere made a steward whole car, Canene Kuno. She a poi come my bear. She tuna young madame again, but when you need en or made a phone and get a bit phone you'll be ballet, when mobility and documented teach me Dongo Lobo. Kadong tin and take a look, but what be Dongo Lobo. Professor o terung lok mama megu Rosalba ya o kero en to tie mogo bene ma mir kong donye wi ma bene de ben bene o lo ye dok me to ot ma tie ka te me ma kelo chwe chin ma tek ma da ka lo ni to ot nyo chul bene cha kan wa ni chen sidong leba chulu cha kan peter tit lu lo ken duju Karmana tio diat ken ben no pana ya bina neno aber kan following in Facebook lo mati me kidong program a chel ma de beno ker Facebook ene it's a bit any in my interviewing Mego Rosalvo ya dana maroma pa uto ikin gilbil ngar chel ma ne wonne pingom piano mera chat ngom we will pir kanen sidong ka yini mir pir dong ti mir de nek la nyodo a kidong lo chel kom da chel ma ote no do to ako sidong en o kwanya pala chubula ten neko la ten a wubi chiu neko kada kwanya pala ma chubula ten mai kore mau chu beno ko tiena bungwen madong la ten dong ma le dong dong tiu ne chi bol lo choron kadong dan ro ringi dong ke pai la ten da mai ge che dong te la ten o diat ma ki ti ko me chi la ten put ko en min la ten ko no la pa le ko me ke kene chi dong pe ne ka chi dong en me ti o diat chi mo lo me to ot ma ti ke ti me ma raj ma da raj ma petu to ne ma kedibet and Mrs. Rosalba ya ulure no lok me to ot ki lok me dana ma ok nyo gi chako bia chara chi ki mir chi tu gi ke one ti duong to twali ya chuli pe ya chuli kan ento right to twali ya chuli dung migu ukelu lok ni aduo ki me lwen ma utime no miro yup ubed umede me konyo dano kai le mo miro wachni reconciliation ilebe chori kon gwa ni matofut does not do everything count omegi wa Caesar public nyero tie and he will tell us that the reconciliation takes more than chidong gino wa waje ne no ni pen message ni ni kombero kati e ka choke mauti me United Nations Minister of Gender Labor and Social Development Mrs. Betty Amongi ucherie wa New York ma ka choke mag luo particularly me konyo Dongo Lobo to toile development and empowerment of women mag wajini ginma pira tek to toile mayor get team and empowering women particularly in the rural area neno ikin gi ti genomir get team mega post conflict reconciliation mir kemede post conflict reconciliation ma timo
caro lo me mato put mir ke med tutuale you're leading in your civil society organizations and particularly with mamona ye leading bien tie teach mamir ke medicade in terms of post-conflict reconciliation mamir ke medicate mane and one of the thing I when you keep lo pa mego kida tam ni pore piana aneno gene ni choko be the UN in tune with the international women's theme and Ugandan delegation was represented ki lo mo do ene lo me post conflict reconciliation mangi ni pere mi tema da actually mi romede yeah kida mi gene from ki ye gulu lo ma wano yang mo wabir kere wabir kilo me poikum janane lu mo bir chal na nen tana ma wa kenyalo don mushini ki pero medike kwan naga udor la fun naga ka ucher theological college ka medike de bil kwano United Kingdom ka doc ka fun theological college gin ma on your ikone any the value of hard work gin no me wajani jem madano ko be de peneno no ni gino mo makonyi to twal mir ma ne back ni wo be ki dano ma ja den remo mo nyuro da ni teach kidiro peer attack teaching kidiro peer attack mada ke be ki ngong humility watch lo da ki tek twin ke de ben nge ni ngo okedo toy come so mir pe we will lesson ni ni a me ben way down ma kumero me futie ken wakan mamiro kenen gi da gotel wa o mi lok pa ularo tu no ma kombe ti ga lok ke tu e twin ni o mir ke te ka mo en me no be down ma yam kor wi donc en ti ki ko ni petit gena kit fon mo mamir ke fon ki dano ke so fon ma mo mamir ke fon ki dano ma be mi chara tam from a business and psychology approach kayini chao business madong wine la lota si mir ini po kong lok ni mir luot kong me chako ni ana e chero kwene in ikwana ni gina ngoma na mir da dai ni am I heading where I want to be in life kidong I think a timo gina ngo team magwang nyo atika team ni la wo ni kidong me ngo ti lok ma pe tek ma mira na tam am I addressing the nitty-gritty issues ma tiga undermining my abilities ti lok kamago ma mira ma no ka wai le chule mir ke kal ma jim ma kapa in ne no sino in inoni o itiga wan keni there may be underlying denial of painful truths manotica blocking their consciousness so we refuse to acknowledge the reality of the situation or better it's always good to have a positive attitude everything is fine and to perrotier you don't need to apologize for your own problems it's all right to cry for help kaineno maturi noni most people other than denial
no get luoro get when you know a REM which causes paralysis well pick it from me danyin neno kilo mega bana waje la che ne a dano tige tamu pi joga mir pitin amir kompeti pepe dire kilo long me being busy wrapped up in the immediacy of today and not planning for tomorrow and you've got a choice to make the most of the opportunity. You have the capacity to reach beyond your own current situation. She don't teach you yoga pitin pain and pedigani. So it's important to make the most of every chance. Watch your steps, live purposely, worthily, and make the most of every opportunity. Man, Mirodano well then, credibility at one, we in any pain, you know, where am I heading in life? Credibility teach me and any better examining in any. Jim Macumenoni, Combini, Petting out of Caponia. Any give a chill man or make a miracle medic for you. Credibility, a nano, monitor. Or papers me Uganda. Come be the post bank take a phone you down in line with the process making PM parish development model. Get a phone you down basic accounting skills, budgeting, Jim Paul. And to pay pick up strategy kirana wajan. Yeah. Man bene aneno tika time I kabir machalo kayunga I mati choke Kampala si awene mabio bodwa majema kman mirgi phone dano wek yube bien ka chen bino wek tike di mo pore wek chen doni I jeba padano makumbedi kitika winyi chan maraja mada Canada did low ben and ma mequero international development and birgal dog ma tek ma dani mir ka tek pi ponymon dok en and wajo ma en no tika de modano I western Uganda she messed the T as important but combedi potential what the technology T work if mon in the rural area where we using technology in the rural area where coin where channel ubin where chan o okay ki komge silong Germany ni peer technique gamente o ker ni ti ma peer tege dog one mir we ken ti jo per mir pero ko ni gamente o kele ka wa ngeni gamente dong ti plan ma ko wala mir ti ma kile ni silong panyang kwene man Paris development model of T actually uno program ba mada ento ma pe winyi ma be to ani da kombe luka tiki program kono ni ma Paris to market ma da mirni o dano da ko chat ngom geko mono lok ma da ke kele chwe chwin keda mega wajo kauno nene ke tiro lok me Paris development model ti makelu fonye ikin gang mono you know ma team da ki ka wa ko man aneno de ben do dugo gwang nyo end up miro gamane ke Kenya taking it from there foi matek lo tua ungeo man oberu Uganda chi gimo ken time Uganda chi mi majo ngwejo dak ber ngwejo chamo ke ken imirne man no nyoru kamano ruome don lo mano wati ye
ka no lobo ma chalo botu ni no ber kwan lok ma dit twal ka che nen ma doko no pe ber gena be o jema duong balle bena ye manoy no ni dul me maj bena chulo borwa kanyo wang i rego kerenge keni ka en kam cher kere ye ber pe chiman ere kama bena no time chi put ki der mo ma de tere ngara ka kany olo to agora chi mi wan ti nen dong lo tua atamni lo ber ka lo ka kany en ki gumarach maj mado yotani o mi wan wachero chi wachi gik kamo ko yo kamano mego tika dolo dog lok ma mege chi atamni bi ber twal ka eno dolo kadong wan wadugu ka kany wek no lok ke mego ma bene pe wadu mir gik bene ram lori kay tika lok kede angene wuru winyo lok ma mego lok tutwale e chak ma mumaro ira dong ma tek tutwal e chakine ene that generational gap apara iken ngotian kilo diro kumbiri ini dong inero kapegi mo kapedak ro bang ko nya ba mami chine chali mo rawuni unne chalo bi gari piet pa ho ta do bi gak en piet kama lo tian mo be ko ni mo pere ya ma pa yo gi ya cho wengi du lo tian ko mbere ke ne mon ma chal gi ma ejede wengi ti lo tian ko ma gi ti to ye chukcha ya waro ka timo ngome cholo lo tian ne ma ke luone ba jar kan la bare ki char kita wuji dal wolo ke char ni jar kan la bare erno bege ko tiga kato atoba pengo ma chone ne pege mer responsibility chige dead ni jar kan la bare ne peo bien chi dong ina ro ko ya la ne ne ma mi na be penge wa wona lo tiene ene kitiga nyala gi out of the file man out of rep mete ke man mago a ki lum wa nge condition mago a ki ye iri metero kwene. We must know how to deal with those unique problems. And to pay what you need, pego kere bara and pa mergo kwa jar kan la bare ni wa gichero kwene and that we are sitting on a time bomb. Pengo kombere watiga denying them land rights ba pa mer ni ko donye kono gitiga la ka ditan ke men gi ba men gi mere being women be gitiga nyal gere daily lo tian ke chora and but one ci dong in bere pera mo kwerne pengo ni one ene pera mo la ten ka yele ni wa kuke wa tim nga wa ko so that is the type of situation ma wati kombere wati ki children ma father ki po ngeyo and man mudu ki lume da ki gumaraje for a long time no pegiti ka men gi bere wa national ID pengo ke merne in order to give them the national ID mere parental parent mere ki nge so I win ne kombere chencha bere loki the issue of identity so I bere ka loki prime minister be kal kwar chu wachini donc gen ben giti ka loki ma tak nen chalo giti ka yoko ne pengo ke wachini kiri ne chon ka nyaga mo nyal gang ma won na ten no kwar la ten bere papa neyo and pane chane dong da won la ten so you can use the name of the brother, the name of your father, con the name of the mother we no ID and for a long time bere ka kwar na so lo ten ne pe ki national ID pange ka dong ko bere yope le tutwal ka wa kwanye yue mana ko bidugo ma kono wa neno gango ma waromo timne wek no oloto lok me don lobo ikumal ka ani wan wa chao. Okay, lusua tamani mego o nyamlok madwong dong ka ini do o kerwa ben kam check ikeu irom menge mamego tikere chamu kene ka in ngar atamni panel ka enemy kane ki chwal ngar moko o chet were o chero tim interview ki mego ipo mogo ne wiyo wilo ka jokone o tuge mao mogo pe chawa big nya beche ne lok makar ke doge tima metro trial si ana tamni ana poyo panelist duju in metinen wake wako ka kenyu itinen wako nyo ki YouTube mani channel ma mekwa me Tarpalo TV ka Kila Kwe TV ki gwako nyo itiga neno wa ki Facebook kamano
wan bene watiga nene ye kupiti inini timbe wek wa nge tama migi lokedwa nirmatini gwakonyo ti Facebook timbe ima page mamegwa kidong bene kache gware itie YouTube neni subscribing dak bene mar tij mamegwa wek tama migi ene wando nge loyo duju donc amar tutwal lokma dakta chamono ologo chitini atamni kong mir no ka chak dak kilong manana wa ka chak kong ki yung bolo tiano rudi ka dong chamo gware abidugu bon mego ikit maching jui yubwa me warne tikere chia mira chak ki bora chien ki waini pol karak en don chien indak no ila tena no ke wa ke lok kong kada piu bi lok ke yonge chia foi matek la mera paska Afoy dano weng, afoy panelist, afoy dano weng magitika nano wakamuti nano wage ye. An pa bi loko maduong wati fony tini class en. Wawinyo loka mego chiwa nano be jem mukana. Mauberu katime gang this week particularly. Loko makage ngage. Jeme ne peti mayot twang. So, ana giro mega kany chawa wan teacher me. kakare avoid tutwal ke war madit weka ye jol in amera Lady Grace apoyo tutwala apoyo dano weng magitika neno wa ki kama pat o weng ka apoyo pana matin lok ma mego lok maduong ma weko wi chako were bene yenen gira dar mo beru gang tiki ngej dok eni jima pe po kwara ku jima en wok ki ye jima en neno jima en tika timo ne kombedi batie ke lok pa pien lok e duong ma penye kata yin wa ni ka yin Peko wa penye mene piero wa yo lok pa prices en lok pa beri kam o we atie aya lok pa tela bene tie lok a tela du ma tek ma dong loy du ma lok en ka ke wa chene tela ni o bere weng pe dok e tela ka mo chi ni chake wa ke lu tiro kaka why lo local government why lo teach pa gara lo chu bibie when ka kenyo jimmy ti ye kaki we kombere ni wan wa gam anero ni gam ne tek bene pian mi nongo yo kipi yo ero ni wen but solution ma ero biro bene kere anero ni be niki nong daro ma pat ki joni eni wen butel edo da abi we mana angagi en mere tiki daro ma en tiki de wi pere do beru kunu o kien daro ngeyo nga ma twero ti ma eno ne miero ka chieng wa bi kelo nyo eno bi choyo gi moye ti bi konyo wa kitame pene ni loka pegame but me du problem ki problem ni loka ngom ma wan tin beno wa neno ja bet en mukarne loka ngom ki jimi ma pe ki tika timo ne ati kono me tiro wan jimi ma ki kelu bot wane jima no tie pilwak duyu en wan pekwa ma chara chuli ki loka beri ka pekwa ni pa ma miur jimi ne ka ki yup no ki nyingwa en ka ki gwar ne palwak eni weng pe tiyo no ki pa ana ne pe o bi tiyo so pa nge kita miero ki tim kere ki lok pa lo tero anyira tutwale ki lo tero wobe mero be da problem apart ma eno ne mier ki nyong be kit mi ti na kere an mera aromo identifying jimmy endo mi waje ni solutions ne ki vitimo ne ni eno ni da nen charo mier wa bet kong da ki program ma mukene so afoyo kada kwa kwa mano mego biro tino wana tetwera koyo pa we yenyo be tutwal man dong bene kit war mati kere bot mego rose anambi kelo enda ka chamo pian kit ma chengi ana wachuni war mege tutwal lutwa oye kong pikumbidi
Professor. Professor, I think next. Yeah, ana tamani no, wag don't wakel mego straight pen I don't know again pen wag don't po. No, que lo Okay, Carol, Ian, ni yeah. lo que baba. Ni lo que la tiene. Mego no come here la pen ngene mego ni. Loro tere jo. Okay, no problem. Yeah, ana tamani mego Rosalba okelo lo ma pol lo ma perata ket ma Lady Grace obedo kawajene lo gi pol. But kawa kwanyo nyigarea dek mo ma bene Dr. Caesar Chae ugeno uloke mukene chi you know wa chako ki lok me leadership crisis chi atamani endong uloke ye. But you see, leadership crisis in one mere power nenge malo ke can would do pain. Leadership crisis and get my caraman wa beru kawajaneni. One could be what tigi leadership crisis ni chake families. What in every village in the in ka in chere chao kene ma chero pajo, chere dogang mugu, inero ngo matika time ye. Chi in iberu gituan gong chuin mo iduogo manu chuin to twal pien inero kid leadership more right from the family upwards matie ma olu toro motero dano pakat chi loken ma entika wachi ularo tunu kijo kana go ber ka yeni enu ni lok matika kare waromo doro kahani ning mier wan wapuonj dano ng'ech kit ma yam dano no kwo kede kit ma yam dano gi gwako gi kede kit ma yam lutino ma ginywalo gi ma nywalo bedo la kire gwak wone mo ma dieti pake no yam wan watie gi solution ne ite kwarwa ka nyaka owacho ni latin awuobi mo ene onywal kwere ma latin awuobi enyo kwero anyaka enuno pe giriemo giweko biro gang kenyo nywal latine gigwako solution no tie ci wan mier wadok bene te kwarwa meneno ni jo eni wan gwako ginini piny non kombedi no bale in kenen kon kombedi jomago duogi lum inini lutino ti mapol ma wigi gi mo mere ma dipe nyo wigi gi beno gutoko so lutino en wan watimo ginini lutino en wan mier wagwaka kin ma yam kwarwa gugwako lutino mano vulnerable children no yo me gwako gi tie kumbedi enini Chinese go ber ka ti yo Chinese weko luoge li lutino ni chaka gi madu pei biri muchwini kenyo kuru ketgo kona chuli bu kuru kwere lutino Chinese mago nywal gi anyera chuli en magin gi polata eni no watimo nini wabole gi wadwako gi kwe lutino en mier wan wagwakgi dok bene kete min Obama min Barack Obama gi kwaro ne ka no pego gwaka go wachi en mero nywal merge African mata uno go wek me Latin en ata uno ko Obama po da president kulo chi man gin go gwaka kwaro Obama won minne ki minne ki minne gugwo Latin eno mabe gujulo Latin eno mabe Latin eneni oda president the United States of America timan nyuti wani kawan watiyo kin mayam kwarwa utiyo ni megwa luteno egini mejulo luteno egini mabe luteno eneni tie
be better of great benefits to us. Tidong ana mero lokom company there's just total confusion ingoma mira tema company government etika cherokee parish development model matika beru dichu. But besides that parish development model, operation wealth creation for tigi tege. Kono emioga ni benefit tigi tege. Kono youth development, kono livelihood, kono ngoni benefit. So there's just total confusion. Ma daro egini wengi tika dar mere manchene enini bebina wene manchene enini bebina bere peki tika naro kin mome don lobo dar mertinen chene enini gamenti chwalo oha wene lok weng tam weng ti kongo kum chente piti ti kum gina tima ma chene enini miro kony me kelo neni tam weng ti lo kum chente ti man gin ma pere tak to si dong ara miro giko ne bene ki lo achel ni gin ma an nero bene ki bene ma mego bene bene ka lo ye ma dakta bene ogwe wiye ma no ena ye insecurity to fo tip dit botwa ba tima ranyi menek alang tima bol ikin pachi pe eno ni keken Whoa! Ma ini no polelu tera woben magi chero gi kwalu chamo gi porro daru chero dar mo kere tikin pachi kuja gitiyo ma da mano beli cham no mucha chiri no tie group palu tera wobe mogo magi gene gi chero gi kwalu cham en wengi porro ti eri ni beri tika nyayo kech madano mo kene dong tie magi yupa inke nen kong yam wan mo do yami gi wego bel gire chalo kabi ngongo gini gi wego mere porkuru tuo mere duma pare enyo weng duma chel mo kene belen bene gi gamu met kelo ne gamwe duma rio ngar mo makwanyu chameno no paka bat kom kare ni in pera mo wego kit gin moy porro kadwa nyim mo kene gi nyar gi yuega gi bino gi goyo wa gang igaru nyim en me gine ni gitimo wa gang wa payo tilokom ko kidong bere en jo en magitika worre ni gine ni Let me just need taking over. Yes, you take over. Okay, ayera peane odo gibiro mele chwije afo. Wando timo wakija viewers kiro winyo kwere la dir di ben tigi problem pa kat gang ba kuja gulu. Chidong wan wa mede ki lok ma wa winyo kiro winyo panelists wengo lok ni mego lok ma beja ma da pol lok do bene wan ju muken po ramo dong wan no ene pien utiro lok duju wen kor ge kore nano gin ma wan mo chalo wan lukaka ma wan ju muken chalo ane a ramo lego ne ena yene ludiro ma megwa ludiro kaka ma wunu tipajo wunu winyo lok ma mego utiro kwede tie jumu kere ma kidme miri me chente wego yuario rojo ge o kero rojo la luni neno chi kai neno gimon ge kelo kong do wego kidme gwa pajo do ko pen chi dong ana chwaka mera chwaka ne lok ma eno tieto ma gene wate kini umiero kong ge rup kindano pedong ge wek lu dir eno ne guti kengi girup kin gi lutera mo kana ma ana neno ni in my own opinion dano group magi kero gi chala Acholi parliamentary ko magi tieni umiero gi neni gi rubu gi kin lutera me tradition on your cultural leaders eni wek gu nyak tam ka chiel gu nen kid yo ango magi romo gwako kere gi pajo kigin mu kere ma eno logo kenyo bene log ma
malugu lokom winye dong pere mane nen bere otama winyo di beno tero kenyo ni gab mole dong tie kin wan ju mukene ki luteno en mado do nge wane chi o weko kin men yang ikin wa odo teko luteno en makobe ginwala gini po beri mirgi kar me peko en me kam wan pur wa duoko lok en we kam pien kar mo ken watam ne ka gwoko no kam pe ono puonye ni kar mo ken pur luteno beri char kun gi winyo weko bene gi mede gi kwo kir wan wa mede kwere kir wan winyo ni chi wan pe bene war be romo blaming luteno ngoma do mier wan watimo won gina chiel ma Dr. Caesar chayo tero kenyo ena look me reconciliation achulu mier go bed piny go chak maro pur onyo kan maro pur bed pe look ubetie kira yao time South Africa la dir me tibu chalo Desmond Tutu uberu katimone South Africa era umiero komeru bien botwa ipajo mamegwa chala chuli work reconciliation obetie kindano dano chak kwanyo gimarejo moberu katime oi komgi gi chwinygi dano chak neno beru kachiel aneno ki Ablan TV na nen gin ma oberu katime borwa ila mo lok me laro ngome kin luteno pangara chiel ni doka chiel man chalo ane ka ana tie machala tena cho robiana machala me ala tena cho robiana ti dongi dog ote wati klana chiel an bena ti dog ote inuni laro ngom chake nek benetime wa ot benetime ngo benetime egoni omiero dong wa chak ruonyo ne oki wiwa pien pe watika don pajo watika neka chi this is ngo ma wano miero waneno ni reconciliation miero time era puoyo jomo gutimo guluo ludiro ma pat kiro nene ini winyo megoro salva wajoni umiero gi chak pe donge wek politician obed ken gi pe gi wek ludiro kaka cultural leaders obed ken gi chak kero kin gi kachiel wek bunywak tam me juro gi me jogo peko mano tika time ikin pajo pien an gin ma ana neno igene eno ludiro ma pat ludiro me dini ma pat duju wa Islam ti ye Anglican ti ye Catholic ti ye dini duju LCs weng RDC when go berutie o wera da jemi chalo ene po giri in that area pien ginen tika tima maduong mada kaber ma pat especially Borwai region in northern region chi wache go duoko chwinywa ije madong bale je mo bale dong wa wek wono chere wa duoko chwinywa metit ka chiel wek jemi ma peko ma wan watikere o chope ki dong gene umiero wan wachak gene wune ken wa kekenwa pien kira mego logo kenyo kira watiaro na nene mego logo je mabejo maduong made kira mo kena me eno wajo ena yeni mono gitiga tigi wan meno kongi wako kon eni pe chiero bodwa pien wan wabedo gi peka pe karma lagi wa okay kumirwa miero don northern region kira yang wunu nge wa dano bede kam NGOs ma pol madagu chiero ka konyo dano kam ento konyo ini mono o botwa onyopo o chi wang wado miero betuoro ni konyo magi miero miyo neni pedo o ka donge wa o gi chinga mentwa tuardo bedi pien po be o ching juma no miero go ti kwene luriego ma poli ken no tiana chuli tie ikin luo man kada wa ikin luo ma aki lao ma aki achuli ma aki alu ma aki iteso ma aki kin juma ai west night dano magi riek magi ng'eyo timo jemiti kun ben ana ng'eyo men no ni luoro ben me timo jemiti ento jimi wadu mier watim gi rieko lok man ya chulu kejo mo watimo jemo da tini pedong tero wakamo mier wati hunu ga damwi wa me timo jemi dok jemi ka dong ge yugo ma dong ge kero ni mier ge tim pedoko ge weke ber ka liego ne wako kuno jimi ma pol ma da tika time botwa machalo wan luo le marreju madano tika yerkel pe konyo wagi mo wachako ti hunu ga kili me timo jemi rather than exposing ourselves bien la bon erone po wa o kamo
dongi nyar wa bena nyara ni no itiga lanya gi yere ken Pekele iwa development mo wache ko timo je ma wangeyo ne obekele wa kon timo kija gilo warwa je mo time gwogolo timo en magitiga wajo gi ni muno won gi pe mien gi pe in pe ron bolo remoni kamo Professor Bolo a very good example. Obama ka young Juma America go Bolo kono be president kono giluoni la di president mono o agi luo kame luo e Kenya o we ko gene Kenya kubi kiti flag mamado pien lu nyori pa miena go neno ni o mier gi gwake we digi maja bene o kel ki don lobo money mano miete ya America kuno wa yuega ben ikom wan machal African chi lok ma pol du twal maromo lok ne pe lok ma mego lok Kenya legu ni wunu winyo ki doge wache go lok kir ko mindset ma mego amiero chak lak we ko timo wunu je mabe pe o be ke ninga me bero ka lanye kindano uti gi riego we ka unu ti ki riego kir ma yang lu diro wa ma chon go ti gi riego go loyo luoge lweny ma pol ma dane pien uno gi ti gi riego gi mong ma gi timo ki jemege ena lega na ti ko mena fo etwa Yeah, anaro depend but food dak de chalo ruenyo. Okay, professor ni ini le kakara ba so That's right. Yes. So arna tika lok chidak bena ruenyo. Tinong ne chalo do tine ruenyo. Yeah. So gimano ma girma tika waju ne ene lok me tijaranyi matie ikin pin kingo ma waromo timune pien lutero egini miero wan po ol ki mini gitam ingo magin giromo timune pien ka wan koni don wawachi wa olo petika kamomo wadaye dok lutini petika kamomo waromo riemo lutero ni gicheri ye lutero en ma lutero nyero wago nywalo gi Chinese en egini wariemo gi wadwako gi kwene So one no mere a bit positive. These are our Obamas. We are going to look after them and they are going to help us and they are going to be our heroes. And once we do that, Lutero eni nigo bedoma be mabini gingeni gin Lutero actually this was a historical gain mauti me chi gain gibber macha Lutero actually do ben go bekeli wa yuera go bekeli wa deo chimiro wa gwak ke ken mayam du nyoro watika gwak gini ke gin madong aranero ma gire ma gen me ma mir wajene dong ma gire ene ni wan mir wa gwak to twal interventions mo manoti gendered pien wayam wan wabiru ka wa mege Lutera nyera wa chen chi wanero enoni obalo Dongo Lobo Kombedini, one what here we are concentrating not only on Lutera Nyera, Kimon, Watika Ware Lutera Wobi, or Watika Ware Cho. Doc Leb Moment, Mawan Watika Tiquede, Lock Dongo Lobo, Lebe Pepe. Bien Kombedini, Kawan what Beruka Ji, Wawachidon, Wachet the program, when Wakon Mon. Ka kongi Lutera Nyera ka we were willy come Lutera wobe egini dok di mag bi do ago mukene so miero don one ni young one what you maraji ko mon wa we mon ngech how been necessitating ni miero wa one no wacha affirmative action ko mon but enini don't one wing don't one why don't you come Lutera Nyera gi mon ke ken watika we ho cho don't go down to no me cha do you don't gi log mo ke ken me don't get log ne do ka cho mo ke ken cho don't come bi ko nyipe cho don't chugulu mer ke ken cho don't gire ni mer no be ini tika log ada ento miro ini gwa ke ben kidma ini log ada kwede Pien kapeti mukumero cha keri yini bi twae mere choda twae do men pien chober pege winyo radio eni to twal
liel mo ben ma ko gi ngo gi gwak ben pe do 12 cho ben pole pe gi oye ci do ngeen loppu ni ben no pe ben gi tika winyu ne so wan miro wa gwak to 12 men nero ni interventions manoti gender in wa kelo danu bidu ka chel cho gi mon miro gi kel gi ka chel di Dongo Lobo cho gi mon miro gi kel gi ka chel for family planning cho awuobi ga nyira miro gi kel gi ka chel to prevent early pregnancy ka wun wa dong early pregnancy time no awuobi ga nyira ka wun do chero do focusing on a nyira ke ken for early pregnancy and where awuobi and awuobi magiti ga yeju lutera nyira enuni you are just doing half of the job. So kawan wachero do kanero lok me early pregnancy wacher kanero ne from the perspective of lutera wobe gi lutera nyira weng to wacher dong ne happen lutera nyira dong gitigi lutera wa concentrating on any kekan ana neno gini gi Southern Africa kan competini boys and young men have developed very toxic masculinity. Pebene gi ng'eyo kin me bera wobe dong. Pebene gi ng'eyo kin me bedo me beri cho. Pien mere ko kwa ma won gi bene pay kwa gi. Pebene ng'eyo kin me treating a woman. Pebene ng'eyo kin me treating the sisters and the mother and a possible future wife. So where violence compared to South Africa, Daruma ginero ganera line in maginera kono ge pala kono ge muduro kono ngo 70 people are killed every day. Either gi muduro ge pala timarani enini keken dano magi ginege. In South Africa, every 1 hour 8 women are raped. Every 1 hour. You know, miracle society ngo enoni. So one kawa miro bene kelo a proper society give values matikin. Let us bring everybody on board. Let us not have the temptation to focus only on one group. Let us bring all of them. Kawunu chere teenage pregnancy ukelu tere nyera ga wobi ka chek. Kawunu chere gender-based violence ukel mongi choka chek. Kawunu chere lokme development for family kin ukel mongi choka chek. Kawunu chere lokme family planning ukel mongi choka chek. Then kapawa timo kumero and we neglect one group, we are going to have a lot of problems. We are just storing problems. Tien mon eni ni ginwal gicho. Lutiera nyira ni giyaki lutiera wobe egini. Family planning mirgitim both men and women. Kidong ana mir an ko agika kenyo ana po un tutual ana po mego tutual me mio tam egini mapejo kin me Dongo Lobo gingo matika ber ki gingi matika gene me Dongo Lobo ni bien de ma polti ma po timo to toile de ma comme psychosocial support ma megawa jiji ma dano ber kwere kar melwen ma po team addressing actually ma futika yelo wawatin so ana po to toile no ka well but do kere don't get it yeah You know me luong ngarmo professor. yes so atamu do kong dong wan wachet dong mano po foot po kelo mego kingar mo mukene matigin atamo lura moy tie en moy ne chaliti already deda so lura moy you're welcome yeah Petika winyiba It's muted ko. it muted ne chala Look at can be done ba. Okay, so you're welcome. Yes, thank you. Afo tutual mina chawa eni belok. An me da winyo lok mabeyo dong peti mo ma binoya. Belok ba foi mego ni kito lok ere mego rosas va.
lo ka be to twal kira na ne lady chian wa kira chian pas ka wa ni wan we ngati class wan we ngati ka funi kan ti am dong pe na bi noy gyon mo dak chalo like no lok madan madak ta wa jo bana wa be lok ma in professor wa jo wa be am dong pa bi noy mo ken be pian ko ni double coping ti da ti ma pa enta bi wa ma re ma dong ta ma ku be ma be do pin kan da winyo da nian kano ni me go resolve ba tie na fara la pen onyo ba la pen ba ngar mo ken da nian nyo beta la penyo nyo beta lo lok mano ka inde nian ti penyo ke kini ni mo me jimi ku beti ti ma hak ti eni ma yang actually no tiki chiege bu mo le yang ti wo bi kwa kon bo pa bi te kon bo pa na wani actually ki chiege ni mo ti me kari ba ni down beri kam down beri luanyo bere tie pe mwa piari wa beach actually bere ko pin kar ma laj ma kar piari wa beach ma lada di da yang achana actually no bi tie ko lo gini ning pinga we on no timo bini dikali ti kar dikali o ti inde ti ro lengo lo re wingate ane sorry ninga ena yemo bi kar dikala ne actually yang ti ki chiege an pangi kama chiege on te kwa tie ku beti mego resolve wajani lo me leadership crisis NTA an kitung bara anani on kitika tane mo tutwal ma pa chuli ma yang ma chane ti kwene sorry ma yang kita chuli ka jimu time nani la mego Joyce kariba siza ba wajani ma to fok oni wen mero kita yang chiek ti me kere kan ngaru mo balo genu mone I dof tiam kit me yupo kita mier ke dan go bet kere ka chelo chelo ku ben ma pero ti kit gun kuje ila mo e kin lu pai bor ko lu pai bor ke lu pai bira oni meno kit me yupo o fo ma to fo me yupo kin jane oni ento ti chiek pa chuli ma chuli antamni dan a chuli ki ko me go wa one actually wa bere jo actually ma chion ma yangu kwa ne beno no tie ma tamani mi no bunge ni ka luenyo bere tika money inge luen cheko bruen ma dwong total ika ma dung mon dong kubedo kat kubedo beno ma di do gekere ma di ma na dong lo tien da gang da ko gang charo lu dir mono mi obetie chawani oni me dak chien ki joma ki kam ki gang ki ngo pe NGO meno jimpa muni ma mo chi ma kim meno gina te wane ne man tama mo yoter NGO one ki kwa chuli uter ngo mi konyo lu tiana chuli ma ku beri kitika lok chala ku beti professor wani lu tiano Chinese donc duong ata from Peko from a gor wa kwene pien ki wani ki tari kono ka yubu gudi kono ka yubu ku beru wa lutin Chinese tie ya chuli ka wen oni ki bara ane we luen ikum ka chuli ki taro ni we ki diluting mo samo wa ki diluting diru mai lutin ki nyala ki ten lutin ki cha nyala lutin mano bure half caste mo ki chol nyo Chinese ki chol diru ma de karam actually ni ruenyo tien kara mu kana bino donye lo pachul ubeta luen pachul pingo ki ludiro chul ki ye ki kelo down ki chien me bino ka teach pingo pe kelo down mo chalo engineer ke kan lu teach a ki area engineer chele kan peram nyai kuri madwo now mo ke da ana ke kama ano ni down wenye yanga chon ti la lo mo ma ko chala tuma a tuma wa a chul wun ruban upe achela wale wachan men lok patuma a man ku beti ula tun dak to ri ki mege ganto wale ganto ani wa wene futi ka mete ku me go salva be ku ber bien ke ni per mo ti ke lu bo pe ki joma te kwa ma mi abu cherani man ki bi gwer be ku men di ma nga tu kan dak bien wale en lo achel yang la tinja ma ho ka eni fudi ma eni me go mo ti ti gum kuja dora mego estas a o look ubiro foni wa look kid ma yang
ruban pachuli man peke luona ruban luona jok pachuli o awa ki wipolo o bien pied katum pachuli ma ko ber ki luona karoma ka pieto ki achuli won po luani kinu ke kinu ka luani tie kinu enegi na mi otim enemi otim enemi gana mi otim ki tie ko man ngomu mi achuli ko bero yeje ma kuma o donyo e kogi kadi ko bero logo ni lutin balle pikam kampe do be talle yang nge kinge ni wenye kampe ti ento ngoma da chulo timi ken kam anoni mak dan aki kam kale ke wati leadership i crisis ti men ke ti lokit side me political leadership idap ki tung para chuli kada chuli gu bet pin gu men ki wan matut ma pia kar chiar ma bo chid me gwa ka chuli andong pa di lo ma duong am tama wang eno afoya yeah. Yeah, so one more point to 12 la mego pol kar gera terro me chwinye. Terro mano me chwinye matut, but we think you speak from the heart, and I think that is important, and bien lok egini lok ma tot che kapo waloro mano wagi chwinywa where ka waloro don kitma giwachi you want to be politically correct che polkare where warwen where waberu gi gong che eroni ini loro maber. Yeah, so pange umiero dong wadok dong kong bod mego chawa dong tika chero matek atamani miero wadok bod mego wak mego otete wadong kong chi ka ngarimo mukene tigi gin mo magamo nyo wak no mano fod mego po biru melulu wiye ono atamani ka ngarimo tigi gin mo ma en romo gene romo wajune nyo waromo chero Joyce ka romo kwano ngo ma viewers uchoyo ka itigi access Karna chia ate mo mer lo ka Christine I winyo gen na mego waja ni ochane ka ge roy gi chupa en gen ne do chake en do. Wati chame ke kan wadong. Kane ke kanwa. Yeah. That's a good comment. Yeah, so Paul Carregere kaberu dichu ka pero time ken mo time botwa enini anyoba beri kindan mo pul tual chi ena dong lok me ni wundu tika chame ke kenu tika nake ke kenu dega dong no tikinu malet okay, so Joyce, itamani do you have access menaro ngoma viewers uchoy mugumana where ikwangi wanan ngoma no viewers uchoy Tie maroma de angwen kuman beach. Yeah, kwangi and gonna beach yeah. Okay. Right. Viewers go to lok me mero ko lok ma wan watika lok ne kanye. Me wiye mala chako dongi wiye malo kanyo ki bot bono pio. Eno chwalo lok ni wapo e bono chwalo lok ni wapo e wun tutwal pa megena. Meno po mo ki bot e bono pio wapo e yin bene. Ki ma ki bot RBA. If you refer to our good leaders of the past, they share a common trait. They are or were well learned in our cultural ways as well as conventional education. They also have or had humility. Arba ni nature lu bagi lok mano ana lok na tika na ni okar around the time ma bero ga lok kom lu dirwa mo karange kirgi lok kwere yam imong giti mo jeme gidero mene lok kom lok kom ento wan mer wa mere kwere mene ani nge eni wa mi go dano nge wek bene ka lu tiana wani ko be gurwen magiti ka winyo ni jam ge bero ko man chi donye ir ge bene ofo etwal. Yeah, ana tawni enoni piera tak to 12 Joyce. Bien
inge ngoma en bene tika waje ne eni ka in deeply rooted in the kwaru inong log me development indong no itimer kit mamon wa ni copy and paste copy paste ini no do kit manen la mego gena menwa rosalba wa ni wati dongi pseudo investors Yes. magin ber no lutero peging te kwarwa but gitika kelo log me development si dong log me development eruni pero mo nya ho nyige pien ngej mo magin dik wede te kwarwa paka Petiedo. Yeah mede Chi wa foe to twal Arabi. Mano ki boro mienwa ola Peter. O wajamera ni watching from Kulu Kano, Gulu district. Our foe to twal mego in me lugo wani chairman da wa lego ni mede. Mi ni watambe ma inti kwe wa foe to twal ola Peter. Ki malugo kore ki bo Zion Path UG. I'm watching live right now from Gulu City, Uganda. This topic is very important for our life, especially we youths. Meno kom loki kom o men wa Zion. Pien piera tekni wundu tiano. Upuonye. We nge gin ma o karo wun gi program ma chero tar pa luo ma wana tiga kelo ne gi program mo kel ma papat piera tek ma dani wundu tiano ma tiano pe wek jimi chari no kadu o bet ki win we ko win mabe we ko kon ko wu ken me ko me kara duju men wa po into to Zion ki ma ki boro doj okay eno do waje ke ken network right I think karma di ben ma jo chero ni chi dong jimi no chero blocking out meno gin mana tika ne ke kan ko win bro gi ko ka kenyo wa po to twal mukane dong pe ana Mon odari chel. yes Nilo rock duchu umiero gu oweka choli koya. Okay, ene don kiti kanen barakan. I think kan ngaro mo tika ne kwan were no wa kwan gine lok badan mo. That is all I can Oh, see. kid ma paska waja ni. Yeah. Lok do jumiro gua wako ki actually. Yeah, choli. Latin wa kong de agam ka kenyo ba. Professor kong de ye wa agam wi man nok. yeah yini gam kere O mera lok ma ini lok ni mera lok ka kar en kirne no wa chulo kejoni. En to mera nge ni gulube don ko da city. City ka dong gi nywalo dama ma pat bine ye. En to wan ma chalo kara ma chuli. O mera wa bit gi chik ma guiding city ma megwa. Wan ku wa kar pen wa ti Kampala pege riamo wa ba. Jinja be pege riamo wa pien ki kritika kele wa business we city o mere. Arangeo gin ma ini loko ni pien watiki peko ma pol ma dong kubu ka ma pol tiga kele ko wa ento walego kuden yu achiel kero na nen mi Rosalba loko ni lu diro wa mier go be pin chiek ma me wa ma chalo wana chule ka ba tiki chiek in ko ka ini wilo ma Kampala i wilo as a lease all ka mwa pier bijo kar nyu mi achiel kar e duoko chien ba ruode ena gin mo mier wan ne ko mere bene wa cha yabo wang wa ie instead of miyo ngam wa ba dang kai miero charo gini mo listen mwaga bit ko no megi kapere make sure ni gikere ke chik pagamente me gikere ye ching wa po etami ka kenyo yeah atamu ni eno ni yini gam mabe atamu do mier na ko met twal bien eno ni merno ngato gam gi chwe but mier wan wange be ni actually compare gitika be mapol all over the world ke beregi all over the world yen loka benene wan wada city watigi dara magitika keli wa biashara watigi dara matika keli wa muting chimgi. dara muting chimgi ko Dano come muting. yeah Utika when you background noise can. yeah So
Yeah, so tien loke ni one be miro wa gene miro wa welcoming dano ikabedo wa ma tien loke ni pe war wing te kwar wa gin ma pier tek ene ni miro pe war wing te kwar wa dano wango gu bino dano tie gi chero gi nyomi rok lu rok tie bene gi bino gi nyomo lu teno wa dano ti ka nyope mapol chigin ma pier tek ene ni te kwar wa ti ka gwa ne ni ning ka bedo wa ti ka done ni ning ene gin ma pier tek eno tamu ni lok me riemo dano lok me timo ngo ene ni miro no mer ini lok kikejo atamu enoni yeah so wanu wapoy to twala atamu miro don wadwa kwa pange gwa kangari mo mapat ki mego matie ma miro wakwayo kitkin mo wek don wadok bot mego ka mego don olul don wiye don ka agam gong yes yeah nana foi twal foi dano matike winwa ka foi lo ko panelis hatamu gin ma na mar mirno ni konge tami yema tut ene ye ko pa mego lok me leadership chi kawa what in leadership specifically piangone hana tamani area ma leadership meta yet twala in this lok ma make post conflict reconciliation pen this one has not been properly dealt with miru ke medekere were jimi ma dara ki nek matiga timi kin ma ki kanane ki ti kede la nyutie ket ma joyce miu otime South Africa miru wan bene waneno ni tie ikin wadan ma ramon telene religious leaders agi ramon telene ki ga chet ke cultural leaders man gin ma beru pier tek total dok mera kida yini wa ni premier wa wek lutina wube kedi be ki kerpi mon ki lutina ni tek en premier wa wek lutina wube a tamu ti chi ni weng miero ki ti take conflict you know post conflict reconciliation umigiwa Caesar nero and pay kan and figure mada in this area mano miro keto in a proposal kita miro gine ketike de pien kawa wero si watiro mena kay niang ni problem tika money ni mena ne gitiro ye wero ku yap yo wero yap nyimwa mede you know kiti ken kira ne wa ni kai chao you know bia chara la lo ta kay chao ot to si miri neni penyo gina ngom tie gina ngom ma geo nyima ma tika chidi nyima you know monofair bene bino and under post conflict reconciliation yeah chika wa command mer yeah okay so one more point to tell doctor enoni atamu pierete kawan wa identifying ni kiki geo wadon lo tika kan che anga ge maramo leading one out of it chi enoni pierete kitmanen ben mego wajuni we have a leadership crisis which leadership crisis tika geo don logo madam tika nano don kin mayam professor gene ochero waju kwere dong dano tia cham to na in no maudo ni ine minu dong mamegi so en lok me cham to na eni ene dong tika ne wane karo bien ngarmo madong nano do pa community pa dano dong tika nano dong acham to na an dong ni mega an ni order and this is a problem. And this quality of leadership, benayam one nano, one look ye yang ma nano leadership in education, leadership in politics, even leadership in the army. Ma argue tung but one leadership ma chwinya deda. Man no bene pegin naro or gikeken. No bene no pegin naro kaha gikeken. Ginaro lobo holo.
So this is the kind of leadership that we require. Manano be beru padano lumuho, pegenano be beru ki be beru palu ot gi kan. So this is quite important. Sidong amete dong ara duak dong bod mego madit, wek mego madit do lul ko lul dong wie ama wek wan be dong wa age kai anaro chane do kar twal ana po tuta. Mego. Mega dong po at wati naro dong teng wie ke. Wang dek puluwayo. Yes. Yeah. Lok dong tang lok weng dong la dong chen dong to ki remu. And then Mar bi mu gege. I pe bare mera ram lok man na. Ona po to twal professor. Po ben megro jalba ki ben ka tiel mekel en ki yen lok ma yang lok di lok ma be ma wan jo ken do ko ti kan de ko. Acholi yang ba acholi no ki tikilo tela. Lutela ma churi tikere be no pelo tela man yo kwang ti mo nga ko la kip chi mo bir man nyen ni RT1 RT2 3 4 5 ni en yo ja bal te kwa pa churi a churi no tikelo tela gi ma pe in be ne tor chi ina wubi ina nga ko no nga pe tor chi pa tela en te der ni wo tu tiki wot rot kweri wo tika teke wo tiki mukun ki jago mana ye dan par ruot ma ki te ruot lok I gang kal par ruot kiti be ki tuer ki chik ma te ma chik be no ti pa ju te kwa pa chuli chi endi komberi dong pe o ti dong ki ar chi gi wang ma chulu chene ka ki tim gi mon wang ma chulu chene ka ki tim gi mon mo kene be ma dong a po komberi ti do gola weng ba na ngini ti bot wa kene pa dibe kenyu au ne la wu ki wa ma ti ga ti me do we ku je we ma di pe chi la mo ngo ma ra ji tong kin ma ne mo yo mo ya era ye ka choki ma la wu ki be ye ma di pe lu dir ma papa lu tele ma papa wala dir dini ane am ti ko I lok ma pira tek no mi ki chok lok eni era ye lok ma ki ta un tar pa lu ti ka ti mo ne atam dang ti ka ne ne ben ko ma ti lo ka pe ti yu lo bal mi yo tuju ki ne ngo ma ki ti mi kum dan ma bal yang chon in pe tu ko ki lo tele ma kwang ni dok be na bu ni kar ma chon ruot no keru dan worte ot pa dan ka pe ki tiga kwato chiet lo tiga pe kwaro chiet no in pe tiga gwa ko gangi miel lu achikar gu worte ori ma lo tiga ni ne wi tur wai na ni te ma iri dong pe te kwaro ko be we ngata miel be fu pe pero loy wa ko be pien chik peke chika ye peke lu tele maromo konyo ko acholi gitie gang ku jabene magaromo konyo en lu ko tela en maka yer gni in ka ke yer ni in la tela tiki tu ki gam tiki kik maka yer ke ni pe cher ka chama cham tona achulu yer in ka new yer in rom chung pigi chi en ni kompeti petikati na chi cham mer I jepane chamer I jepane ka do char ko cher ko ngom kwaro un en ni jone professor gi I cher ka char ngom ma pe meku ngom kwaro I kwano ngom wa ana be pa kwana loy wala ngatio lo ke liek ba donc po ngi kito mi wa chung ke radical te kwar pa chula da we te kwar ko ni be ka kar wa cha ko lok me te kwar wa chon ba ko be mi gru jal ba do ko elo yalo elo de lo ko ci wa po e ana da mi ru me de wan be wa me de hunu ki lok eni me lok ne atam lok eni ko don to gi ko ba lok ko dok pier dok tek loy wa te char lok ma wanu no wati man yo pien lok pa ju don ko be en pa ju ba leo in pe ron kwa nyon wor ke jepa pale wor ke jepa pi
la tim la umbi wuru pi meni anero mi mo ma e lo ma ye chweru twal ke wa ko to ki ma ko ichware jela dugang chiel dugang inna chiel ki ka time pa di bebana chi pe wo gi ko ka kan o lo ko de ben o wa ko jal ba ka me ti ko wa me de wonu ki don le bo wa en o cha ne pi a perte toile o lo ma winyu ki chwal lok de der ku ja jo ma ki ti ma rom ko nyu dan go ko e kar ma tu chi li mo biro ma te ka da wan o ti pa jo ki ti ma program ma ki lo i du ya chel ki gor en lu tu en ki gor lu tu ke ken ko dan wen a wobe a nyira mon jo nga wa kware ka ki cha ka cho ka en ni ki chi ro ni kom be mo ti ka ni maro pe ka kan o pe kan kwar pe kan la mego pe kan nga pe wan kom be wan di wen a chel pien chi ma pira tek kun ma pira tek me gwa ko pa dan ilo chi dan lobo ni parong lo ko lepe ni mara ti kan ko wati class era kip gina wan ti gatim na en ka wati class kanye ni wo lo ko gin marom odoni it dan tu pil chi lo ko na no chan ma be no mi ara chwa ti wi ya do wi le mo kan do ti makija apo etwal Ya wan mo po to 12 mego manini kelo wi wa inde lulu wi ma be gitero ket ma yamu no wan wati mu kwede eneni per tak to 12 chi dong wan dong wa o ya geke me yu wa matin dong wa lego la mego joyce do legi ka dong wa geke program wa lego jimmy ben matin the background ka dong la mego joyce dong o lego do tiero chi endong bi loro ki kwany wa ki yamo wa poyo dano dichu matika nero wa ki wilo mapapat wa poyo panelist dichu ma tin go beri wang o wa lego dong Joyce me lega ki me kelo yup eni do ya giri o fo to professor atamu ti winya ya ti winya na ya o fo ko wale go ba aru ba won ma to aru du chama mo bin ni me puoi pi jemi duju ma ini we ko te matin ilok duju ma wana lok ba chela chel don wo puoi lok ma ini mi don ara chela chel wakiri ju mu winyo wen wo puoi in pien lok man wan lok me gwa ko pajo waligi mere me mi wa der me lok gi chuny mo pie we nen kit me yu pajo ma mekwa don walego in bere ni ini chwal mara yi kamer go beri logo ma mekwa ma dok kumalo wek jemi duju ma beti me kunu u beri twer ma mego ento pe twer pa wandano wek de obetie kuj o duk chen wek dano bet ka chiel gi chuny ma meni maro gi chuny me timo jemi don walego pi jumu kan duju ma no miero tin go bet kan gi pe pi jemi ma mu kan ma no gitika timo ne walego be ni geno be mabe walego pi mien ot pa jimi mana en ti hos ma megwa ma be go operation walego ni kerchi ko me mala chuj wek eno chang wek en nu chang mabe ki operation ma eno a ye gwak family ne be mabe walego be na pi jumu kan duju matike rem walego ni ini good ge wek go chang be no go du ku be be ken wakan donc cha man ka wakat a ruot makisa I wor kedwa ka ber ma wan wa be cher ye nyo ka ma wan wa do ye we ke me ro be kar duju I twin wa we gin ma be be ka time ko wa man duju wen wa lego pe be pa wuri Yesu Kristo wa Amen. okay yeah okay so wan wa po to 12 atamu dong wan wa o ya geke me yu wa matin wa po to 12 wa lego jimmy dong o kwany wa ki yamo ben ko jimi dong Jimmy wa po me go Kamere baro